ni teimi o te toiolo na ministry man soifua. E pe fa penala na tangi ilon te ma. Se a mai asi na manuia le na daddy. Ina ia outou e tu ina atua ia te oe le manuia. I guess o isi na bargaining e fai el tangata. Fa pere tangata ilona pumomo. Sa o le leia pastor i le sefuruai. Te whatu o te mālolo i le loto, i le miliona. Ia, e le ngata i le sefuruai. Ia, ave le 2% i le loto. Pe fa penale le winga o le tangata. E mana oe e avela na wha mua i le tua. Ma avela na wha mua i se atua e te lea i se manuia. Ia e misi a ia na ia tua la iti e tapua ia i. Na ia tua ia maua mai e le manuia la ititi lea lata mai e sili atu ona lata ia te ia nei lo le manuia tele lea. O le whetalainga la le li o le ola whaavavau fo i le nei, o lou i loa o le atua moni, ma lou i loa o le na awina mai e ia. Pe o le tau mawhaile nā o le li i e whaapula i se nganga lata mai, i le manuia lea e whaatalitali mai. So o le manatu lava la e mawhai ana tutupu me nei e lua. Ai ono le winga o i tātou e seiseitia i tātou i le taimi maninofuanga. E whaingatā o na tātou talitonu i se manuia atali. Pe a le iaini nai fasi manuia e whaanofo ai. Ia le tātou na nofo i nei. O le mafuanga nā o tele na la foa ia tangata le tua. Or notion of a God. Ai sea, ona ule tali e mai ala tau talo sanga. Wale i lofo i lato o nai tali laiti ia au mai i le aso ma le aso. I lo lato manatu e le ni tali mai nā mai le tu. Ona o te tele i la lato wa ai. O te tele la lato ave o la lato fa atue i le tua. Wangalo e ia i lato e iai fo i le tua i le me pu mo. I nai me laiti ia. So, towards the end of his life, Jesus was very clear that he has only but one request of his Father, and that's that they be one. And one means they know God just as I know you. They know one another just as I know you. This is Jesus saying. O le tatalo nā le li, ina ia owane i toe masalo-salo le tangata, pe fesili le tangata, a ia i loa le tangata e peo na i loa e ia o ia lava. Na whatu fo i le tala le tatou session fo isi mamao atu. E le ama se si na te sila fia mea uma na tutupu ia oe e se mana ia oe. Na o oe lava na te sila fia mea uma na tutupu ia te oe. E le ngatala e te iloa wha ale mawhawhau e te langona fo i autino. E loa e lo mauli. All the multivariant ways of knowing. You know everything there is to know about you. And that's the beautiful thing, because there's yet to be known about you. You are destined to become more in the future. You have yet to be all that you could be. And because you know everything there is to know about you, and you have agency, and you have more yet to be, the world is open. E mawhai lava e oe o na ngaosi se lalolangi e tusa ma le lalolangi e te finangalo iai. And the only caveat, of course, o le lalolangi e finangalo i fo i le tua. E pe o le sina me alo wa lape ai fo i systems.
na tātou mafau fo'i le kalesia mua i le vaitaimi o le Reformation. Ina ua, let's say, ela fo'i le lātou vaai. Ele i loa e lātou le tosi fou lea a o le vana i le tuspa ia. Ele whaolaina le tangata i ana ngā luenga. Na nei te i ua mimita seisi. Ai whaolaina le tangata i le whaatutua. Ina ua matala mai le kanona le nā, ina ua tosi mai le manulauti le nā e Martini Luteru. Le ai tono le tātou tusi. Ua whaopopo i am le teknolosi o le nā vai teimi o le printing press. Ma le whaale liwina le tuspa ia i ngā ngana le tangata lava ia. O inana musa saia i le alu le tala lei. O inana tulai mai ai le kalesia protesano ma ua upongi manatu nei ua levane le tātou kanona e pangalea e le isauni i tātou etalia. So that was 500 years ago. E lalo manatu o le nefela ua toe o le teimi e sui e le kalesia kirisiano. Ai sea ono lewa ia i tātou le teknolosi. O teknolosi la leo o le cell phone. An individual reading device that pertains to you and you alone. O le lawa ia i tātou le teknolosi le na e mawhai ei e i lātou o lo o fola ina le tala le le Yesu Kiriso. O na amplify le tala le Yesu Kiriso. Mo leisi ono piriona tangata ia le oiloa le li imatali tonu i ate ia. So o mena tata excited ai le nei foi vai tau. O le ngalue, ona it's got a lot of potential. E le ngatala e mawhai ona tātou tala i le tala le lei. Ai mawhai fo ona tātou embody ina le tala le lei. O le na ona tātou whai atu i manuia, i mawhanawhana, a o mawhai fo ona watu le manuia. Mani palenke ke wha mawhanawhana i tangata. O le o i tātou i le vai tau ua whatau sunu i ai le tele o mea ia. Le tō whamanino a le tuspa ia i le tāu o le tangata, whapei o le tangata e tō tasi na pa ua i tātou a tamu lea i e tena. E whape nāfo i le tangata e tō tasi e tō e whaolaina i tātou. Ia Yesu Kiriso. Ia, o tele i e tau sanga o mawai, o tele i na whangongo tangi ao i le tuspa ia, le o langa kirisiano, o tele fo ina le make sense le tele o whangu pau na utu i ai le weina, mō tupulanga, mō taimi nei, a le o tulai mai i a whangu pau fau ia, e utu i ai le weina, mō le tausami tau mafa, fou le tunu. So le manatu e o mai le teimi e le tāua e